мотор, камера, сар кардем. Саҳнаи 2. мавзӯи мо баррасӣ вазъият ва воқеа ҳодисаҳое ки дар дохили муассисаи давлатии Тоҷикфилм шуда гузаштааст аз чанд вақти охир дар расонаҳо томони чанд нафарро гуфта буданд ва хуб касое пок карданд, касое баҳси алоҳида ва мо як видеогузориш карда будем барои ҳамаи бинандаҳои сафҳои Facebook, Instagram, TikTok ва асос сайтҳои YouTube Далери Эмомалӣ ва чанд мавзӯъ баррасӣ шуда буд ки аз тарафи раиси Иттифоқи синамогарои Тоҷикистон устод Сафар Ҳақдодов таъҷилӣ як нишаст барои имрӯз 8 сентябр соати 10 дар бинои муассисаи давлатии Тоҷикфилм бо ҳузури раиси киностудия муҳтарам Маҳмад Саид Шоҳиён баргузор гардид. Ҳама он бачаҳое ки имрӯз дар шӯъбаи коргардонии муассисаи давлатии Тоҷикфилм кор мекунанд ва он ҷавоноянд ки берун аз муассиса ба ҳайси коргардон, продюсер, нависанда, яъне филмноманавис дар ҳар самте ки кор мекарданд даъват шуданд. Асос тақрибан ҳама ҷавонои синамогар буданд. Фарқ надошт ки шумо коргари муассисаи Тоҷикфилм ҳастед ё не. Яъне тақрибан ба ҳар нафаре ки устод Ҳақдодов дастрасӣ дошт даъват карданд ва мо хеле мавзӯъҳоро баррасӣ кардем бо ҳузури ҳамагӣ ва раиси Тоҷикфилм. Хуб, як чиза ман барои чӣ мегӯям ки аввалин мавзӯе ки мо баррасӣ карда будем ёдатон бошад рафтани Румӣ Шоазимов аз муассисаи давлатии Тоҷикфилм. худи Румӣ бо ман дар тамос гирифт, дар тамос шуд ва гуфт ки ман мутаассифона наметавонам дар ин нишаст ҳузур биёрам. мусибате дар хонаводашон шудааст чанд вақт пеш ҳамдардӣ, вале дар зимн гуфт ки ман ҳеҷ вақт дигар бо муассисаи давлатии Тоҷикфилм ҳамкорӣ намекунам. Албатта ин ҳоли ҳозир хоҳиши ҳозираи Румӣ аст. Шояд дар оянда ҳамкорӣ кунад, намедонам, вале ҳоли ҳозир гуфт ки ман намехоҳам бо Тоҷикфилм барои минбаъд ҳамкорӣ кунам. Алон филме ки дорам бо номи Парад Женихов, қатори домодҳо ё номи дигарашам гузоштанд. барои муаррифии ин филм дар фестивалҳо банд ҳастам, яъне ба қавли ҳисоби мо бо Тоҷикфилм адо. дуюм мавзӯе ки мо баррасӣ карда ёдатон бошад Беҳрӯз Давлатбеков аз хатмкунандаи ВГИГ ки бо 7-8 моҳ шуд Шоҳиён роҳбар шуданд, чаро филмҳошонро намегирад. филми баландаша, филми дарозмуддаташа Беҳрӯз Давлатбеков намегирад. албатта Беҳрӯз коргардоне аст ки филмҳое мегирад сатҳи фестивалҳои байналмилал. аз чӣ хотир мегӯям? барое ки ҳамеша мавзӯъе ки Беҳрӯз баррасӣ мекунад дар миёни мо ҷавонону дар дигар маҷлису ба дигар филмҳои кӯтоҳашам якам ба менталитети мо тоҷико ва мардуми шарқ наздик нест. ина бояд қабул кунем. ҳар коргардон, ҳар эҷодкор хусусияти эҷодии худеша дорад, яъне дар дохили нохкунак ба қавли девонагии худеша дорад. хулоса Беҳрӯз Давлатбеков дар ин маҷлис сценарии навбатиша дар шакли 2 ҷумла пешниҳодаша кард ва бо замонати ё бо кафолати устод Ҳақдодов ба хулоса омаданд ки филмномаи Беҳрӯз Давлатбеков кор мешавад ва ба муассисаи давлатии Тоҷикфилм пешниҳод мешавад. филмномаи баландаш. умедворем ки Беҳрӯз филмаша мегирад барои соли оянда ҳам бошад ё ҳар вақте ки бошад аввалин филми баландаша. ва мавзӯи дигарам бошад ин мавзӯи рафтани Art Vision ва Музаффар Шодиев аз Тоҷикфилм. Art Vision маркази продюсерӣ ва Музаффар Шодиев коргардони филмҳои ба қавли худаш филмҳои бизнесӣ ё бозорӣ. ҳамин гуна баррасӣ шуд ин мавзӯъ ки ҳам Art Vision, ҳам Музаффар Шодиев ва дилхоҳ студияҳои дигари филмистеҳсолкунанда ки агар имрӯз ниёз ба як утоқи корӣ доранд, ба як ҳуҷраи корӣ чун намедонам маркази продюсерӣ, маркази тадвин, маркази хулоса як дафтари корӣ агар ниёз доранд, меоянд Тоҷикфилм дар суҳбати рӯбаро бо директори муассисаи давлатии Тоҷикфилм Маҳмад Саид Шоҳиён худашонро муаррифӣ мекунанд, аз таҷрибаҳои корашон мегӯянд, аз шахсияташону ҳунару эҷодашон мегӯянд то барои роҳбарияти Тоҷикфилм ошно шаванд ин шахсҳо киянд. барои он студияҳои шахсӣ имкон ҳаст ки як ҳуҷра дода шавад дар дохили биноҳое ки дар муассисаи давлатии Тоҷикфилм ҳаст. албатта ҳуҷраҳо ҳам хеле маҳдуданд, хеле каманд гуфтанд Маҳмад Саид Шоҳиён, чун дар дохили Тоҷикфилм чанд идораҳои дигар ҳаст. мутаассифона ин намедонам аз кадом давра мондааст, агра лизинг ки мекунад ташкилоти байналмилал ва кумитаи забон. яъне се идора дар дохили бинои Тоҷикфилм аст ки намедонам ино кай берун мешаванд, вале бар ҳар ҳол ба он итоқҳои холие ки ҳастанд Маҳмад Саид Шоҳиён ваъда доданд ки барои дилхоҳ студияҳои шахсие ки филм истеҳсол мекунанд метавонанд биёнд дар дохили Тоҷикфилм ҳуҷраи корӣ бигиранд ва лоиҳаҳои баъдишонро дар ҳамкорӣ бо Тоҷикфилм амалӣ кунанд. ки ин мавзӯъ дар ҳузури худи намояндаҳои Art Vision Акмал Ҳасанов,
و مظفر شدیوف بررسی شد که امیدوارم همکاری‌ها شروع بشه و دیگر استودیوهای شخصی که نیاز به یک وجهه کاری دارن میتونن بیان تاجیک فیلم این موضوع رو بررسی کنن. خب رفتن استاد دلیل نظر فکر از موضوع مهمی که ما به این موضوع توجه کرده بودیم، چون محمد شایان گفت که من از رفتن استاد دلیل نظر هیچ آگاه نیستم، یعنی اساسش نمیدونم که برای چی دلیل نظر استودیوش از تاجیک فیلم بیرون کرده و که چون که ما اطلاع پیدا کردیم و دیروزم یک آشی تشکر و سپاس برای کارمندای تاجیک فیلم داد است، هم یادروزی خودشان هم یادبودی مادرشان و هم یک آشی سپاس بود است این چیز برای رفتنشان. خلاصه استاد دلیل نظر طبق اطلاعی که طالب بابایف معذرت طبق اطلاعی که طالب رحمت الله معاون مسئله دولتی تاجیک فیلم برای ما داد، گفت که استاد میخوان که در بدخشان یک استودیوی شخصی خودشون کشویند، یک استودیوی موسیقی. خب ما نمیدونیم تا کجا واقعیت دارد، استاد دلیل نظر یک نفر اجازه است، حق انتخاب خودشون، ولی محمد شایان گفتن که من آمادم با دلیل نظر صحبت روبرو کنم و امکانیت و شرایط و اجازه دهیم اگر لازم شمارن اونها دعوت ما را قبول کنن در تاجیک فیلم بیستن در همون بینای مهمانخانه‌ای که هست جای خواب، در همون دو استودیویی هم که بند کردگن ایستن، ما براشون نیاز داریم. واقعا شایان اعتراف کردن که ما چون دلیل نظر در این سطح دیگر آهنگساز حالی نداریم، ولی گفتن که ما آماده ایم با دلیل نظر در همون سطح پیشتره در شرایط پیشتره در تاجیک فیلم همکاری را دوام کنیم اگر استاد دلیل نظر این قبول دارن. ولی گفتن اگر با رفتنشون هم از تاجیک فیلم اختیار خودشون کنن، اگر روانم ما برای فیلم های بعدی همکاری را با دلیل نظر دوام میدهیم. خب موضوع دیگری هم که بررسی شد بیرون از سالگزاری های ما، مکتب عالی مکتب های کوتاه سینماگری در داخل تاجیک فیلم که چون یک مکتب برای سال 2017-18 دوره اولش گذاشته شد، خیلی دوره با نتیجه حدود 10-15 نفر بچه‌ها ختم کردن، سرتیفیکات گرفتن، 2 فیلم هنری کوتاه هم گرفتن که یک فیلمش به نام پسرک در 4 جشنواره بین الملل هم اشتراک کرد. این مکتب‌ها را تعجیلی برای این سال آینده گفتن که ما دوباره برقرار میکنیم، دوره‌های کوتاه آموزش برای خواهشمندانی که میخواهند مکتب سینماگری را در دوره کوتاه بآموزند، دوام 3 ماه 5 ماه از استادای ساحه. شرافت عرب و با راهبری از مرکز دیبیوت در داخل تاجیک فیلم این مکتب تشکیل کرده بودند با راهبران پیشین تاجیک فیلم و گفتن که دوباره ما آماده هستیم که در همکاری با شرافت عرب و دیگران این مکتب دوباره تأسیس داده شود. خب موضوع این که فستیوال دوشنبه، یک فستیوالی که اعلانش پخش شده بود که باید این سال برگزار می‌گردید، با جنب کووید و پاندمی اطمینان شد به قوله و این را گذاشتن برای نزدیکترین روزها سال آینده، شاید نزدیکترین اولی ماه‌ها و اولی سال‌ها که این فستیوال بین المللی با نام دوشنبه در چه سطحی که هست باید برگزار شود، در چه حالتی که هست باید برگزار شود و البته با بودجه با سطحی برگزاری باید توجه زیادتر داده شد. این از طرف راهبری تاجیک فیلم بررسی شد این موضوع که فستیوال دارای یک بودجه معین شود تا اینکه سطح خیلی بالا باشد. خلاصه فستیوال بین المللی سینمایی با نام دوشنبه از طرف راهبری تاجیک فیلم در موضوع تشکیلش دوباره بررسی شد که ما در یک پست پیشتر این موضوع را بررسی کرده بودیم. خب یک موضوع بسیار عجیب دیگر است که شما اگر به تاجیک فیلم باید فیلمنامه پیشنهاد کنید، یک پونکت های هست که اون پونکت ها باید رعایت کرده شود که ما در این باره نیز گفته بودیم، ولی حاضر اینجا من عکس از اون پونکت ها رو براتون میکنم و این پونکت ها باید رعایت کرده شود. ولی برای متخصصای ساحه، برای اونهایی که اقلا یک مکتب عالی را گذاشتن در سمت نمیدونم ژورنالیستیک، دراماتورگی، فیلمنامه نویسی، نمیدونم هر تخصص، کارگردان سینما، هنرمند سینما، هر تخصصی که نزدیکی به سینما دارد، اگر این کورس ها را گذاشتن برای آنها این پونکت های 18 پونکت به قول خود بچه‌های سینمای 18 پاوروتا سبکی داده میشد. لازم نیست همه این پونکت ها رعایت کرده شد بعد فیلمنامه پیشنهاد کنیم. نه، پیشتر از شما میتوانید سینوپسیس فیلمنامه‌تون را پیشنهاد کنید به شورای بدیعی کینوستودیو و اگر سینوپسیس، من باور دارم که بچه‌های سینمایی خوب میدونن که سینوپسیس چی است. خب سینوپسیس فیلمنامه را پیشنهاد میکنیم، شورای بدیعی
қабул кард мо дар пай навиштани филмнома мешавем ва баъд маблағу дигар чизош баъд муайян мешавад. Якам сабукиҳо аллакай ворид шуд барои қабули филмномаҳо. Мисли пештара 200 саҳифа 300 саҳифа филмнома навишта меҳнат карда мебарем, баъд қабул намешавад, бо аз нав баррасӣ мекунем. Не, синопсис мешинод чил мо пай навиштани филмнома мешавем. хоб ин сабукиҳоам ворид шуд. хоб як мавзӯи дигарам баррасӣ шуд, питчинг ё пич ба қавле ё муаррифии лоиҳаҳои филм ба шакли муосир ки имрӯз дар дунё маъмул аст, ки мо дар ҷашнвораи лолаи тиллоӣ доштем ин таҷрибара. ва пешниҳод шуд аз тарафи Исмоил Зебоӣ ки қабули филмномаҳо, қабули лоиҳаҳо ба шакли питчингам амалӣ шавад дар Тоҷикфилм. ва ба худи Исмоил Зебоиам пешниҳод шуд ки биёед ҳамкорӣ мекунем барои соли оянда мо аввалин давраи қабули лоиҳаҳоро ба шакли питчинг эълон мекунем. ва ман умедворам ки ин лоиҳа амалӣ мешавад, ки бачаҳо филмномаҳои аввалашона ё ки лоиҳаҳои дар нимаи роҳ мондашона ё ки лоиҳаҳое ки аллакай тарҳрезӣ шудааст фақат барои он маблағ лозим ба шакли питчинг дар Тоҷикфилм соли оянда ё наздиктарин моҳҳои имсол муаррифӣ карданашро шурӯъ мекунанд. ки ман хеле хурсандам аз қадаме ки Тоҷикфилм дар ин самт мемонад. яке аз аввалин қадамҳо аст аз тарафи Тоҷикфилм ба шакли қабули лоиҳаҳо дар ба шакли питчинг ё питч мегӯянд. хоб чӣ мавзӯъ монд? як мавзӯи бисёр муҳим мо баррасӣ карда будем, ёдтон бошад, масъалаи сару либос риш ин мавзӯъ. ва ман аз як чиз хурсандам ки дар ҳамин аксе ки мебинед 95-96% бачаҳое ки даъват шуданд ба ягон либоси расмӣ буданд, хеле озод, хушбахтона. ва ин мавзӯъам баррасӣ шуд. ман бовар дорам ки минбаъд барои вақти корӣ, соати корӣ дар муассисаи давлатии Тоҷикфилм инқадр талаботи сахт ба миён гузошта намешавад ки як коргари эҷодӣ дар рӯзи маъмулии кориш ҳатман бо галстуку рӯши тарошидаву намедонам куртаи сафед биёяд. воқеан мавзӯъ хуб баррасӣ шуд ки мо тадбин дорам бачаҳо сари филмнома кор карда истодани ки ҳоли наворбардорӣ мерад. шарт нест ки ҳатман галстуку куртаи сафед бошад. ин мавзӯъ низ баррасӣ шуд. ман бовар дорам ки дар оянда ба инобат гирифта мешавад ки бачаҳои эҷодӣ дар киностудияи Тоҷикфилм бутонанд бо ҳамин либосе ки имрӯз дар ҳузури раиси муассисаи давлатии Тоҷикфилм ҳузур бошад, бо ҳамин гуна либосҳои озодашон ташриф биёранд кори худашон кунанд. вале оноам ки дӯст медоранд шиму куртаву галстуку риши тарошида, ҳаққи шаҳрвандӣ он аст бигзор бошанд. хоб як мавзӯи дигарам баррасӣ шуд ки роҳбарияти муассисаи давлатии Тоҷикфилм ва масъалаи шоҳиён гуфтанд ки мо имсол ҳамин давоми 3 моҳи дигаре ки мондааст омодаем ки 2 филми баланд ба наворбардорӣ сар кунад. омодаем гуфтанд агар филмномаҳо пешниҳод шавад аз тарафи муаллифҳои дохили Тоҷикфилм ё берун ва ин филмнома аз тарафи шӯрои бадеӣ қабул шавад ба шакли ҳамун синопсис аввал тарафдама баъд филмнома. агар қабул шавад мо омодаем 2 филми баланда наворбардориша шурӯъ кунем, 2 филми кӯтоҳа наворбардориша шурӯъ кунем, 2 филми мустанада наворбардориша шурӯъ кунем ва ҳамзамон 2 филми тасвирӣ ки аллакай якаш омодаст ва яки дигарашам бояд шурӯъ кунем. яъне ин ҳама лоиҳаҳо агар давоми 3 моҳи баъди давоми 2020 кораш ақаллан шурӯъ шавад, ман бовар дорам ки барои соли 2021 мо аллакай як зумра филмҳое дорем ки экран кунему дар ҷашнвораҳои байналмилалию дохилӣ бо логотипи Тоҷикфилм синамои миллиро муаррифӣ кунад. хоб чӣ мавзӯе монд ки мо баррасӣ накардему, барои шумо пешниҳод накардем? албатта як қабил мавзӯъҳои шахсиву хусусии худи бачаҳоам дар ҳузури муҳаммадсаид шоҳиён ва дигар намояндаҳои муассисаи давлатии Тоҷикфилм баррасӣ шуд. ҳарду муовинои раис ҳузур доштанд. ҳарфи охир сипос ба устод Сафар Ҳақдодов ки воқеан вазифашона фикр мекунам ки бо сари баланд адо карданд, чун раиси иттифоқи синамогаро буданд, иттифоқи синамогаро, ва гуфтанд ки воқеан мо ба ҳамин ҷавонҳо умед дорем, дигар кӣ метавонад ояндаи мо бошад, ва моро сари як миз оварданд бо хоҳиш ва дастуру намедонам ибтикори Муҳаммадсаид Шоҳиён ва ҳар мавзӯи таҳлиливу танқидӣ ман бовар дорам ва ман фикр мекунам ки бояд ба ҳамин шакл таҳлил шаваду баррасӣ шаваду хулосабардорӣ шавад. сари як миз тарафҳо бишинанд мутахассисои соҳа, ин тараф фикрша бигӯяд, ин тараф фикрша бигӯяд, ба як хулоса биёранд, як нақшаҳо бигиранд, тарҳрезӣ кунанд ва амалӣ кунанд.
این نمیشد که کسی را تنقیح کنی تحلیل کنی از پشت سه تا اگنت فرستاد و شب و نیم شب پیگیری کند و نامه‌های هر گونه در صحیفات بنویسد و زنگ‌های هر گونه کند. نه، من فکر می‌کنم بهترین کار امروز است در اینکه همسایه شادی ما شد، ولی تا کجا این همه بررسی و نقشه‌هایی که اینجا نوشته شد تا کجا این همش عملی میشه. مهمتر از همه که سر یک میز نشستن بچه‌ها، خیلی هاش یکدیگرش چند سال باز ندیده بودن و خیلی موضوعها بررسی شد و من باور دارم که این طرفش دست که دوستای سینماگرمان است، کمر میبندن مستحکم پای عملی کردن نقشه و نیت‌های نیکشون میشون و اگر من باور دارم که همین گونه انتقاد پذیر باشیم و همین گونه آشکار بیان باشیم، آشکارا فکرمون رو بیان کنیم، همین گونه جسارت داشته باشیم برای فیلم گرفتن، حتی ما میتوانیم به سوی اسکار و کن برویم. واقعا سینما این آزادی و جسارت است. سپاس به عزیزایی که این نشست تشکیل کردن و مسئله زود بررسی شد. دلیل مالی بودم با شما. اگر صحیفه ما خوشتان بیاد همین گونه موضوع اجتماعی داریم، تگمچه عالی پخش کنید. خوشتان نمیاد تگمچه پایینمونه نظرهای انتقادی سازنده بنویسید، به تحقیر و حقارت، زیرا تحقیر و حقارت پاک میشن. نسبت کرونا زنده باد، صلح و ثبات، آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان ما. بدرود.